Ngai suka banong itu orang ba yaraderu udang day u kasi ndre balay u file la ka PIL persya kito ki nongnya kali kamay. Pimday ban penhir keput pardo parasnam lajong. Pimday ban leben ja ki pardo parasnam lajong tang namar balabiang yang desimet ndre keput no ki kali turis ki badai na kiwe ki jela ki deban sangi be tang haki city. Kim deban wan hadu hasno ngathau hadu ki kendong kensrot musli hadu haki jaka jokai. Ngidang hak bansania sobai. Differential ini ke position kalong ba ngimpak don tang kay airport lo kata karel ngindon. Haji siya ngidang long at the mercy of someone manuan lam ni turis ini. Ka concern dungi kalong gani ko bay. Bala nang iong mat pensange yagi kali na sabar. Ngapan sutu ika supply yang demand. Tahu nang problem. Tiga ka step ini sim nang ismat ablong praktikal lu. Ndai sia lung sim sa pamangi ni mejo kita kiyo ni hablong approach hablong very praktikal. La saya man krui beliau tang kali ni nak pendiam. Tola nang kulmar. Tidak kabar burom yang ini istem masih ong hiperbuat. Bang ba kan bahaya bagi sim ki senjam iban num kulmar. Nomor mga tip syai. Bala dia hik yang sasisian. Kuasa mo unugi. Kabaagan ni Filipina le file PIL la pur. Minin nasi. Dah bakar pat yang kuat bahkan intervene ni kam. Dah kaba umunta ka PIL junga ma trench pangajing iya joki. Om kajing iya joki seems to be genuine. Hello bro, welcome back to my video. Te nagaling junga kamuwe na ki YouTuber bat kamuwe na ki kritik. Haden bang ngalai ya ka jingkren jong uwe rongba. Bat ngalai iru ya ka post balah post da iba PS lingdo apo Facebook. Hoit nagaling ka junga ngayaro bang nasode ya ka post balah post da iba PS lingdo. Nre akwa ban react bat akwa ban criticize. Halor ka jingkren jong tu rongba. Hagaba ula leben ya ki pardo persam jongi. Kibade ki driver taksi kamai kiba yaki persya kiba labat ya ki kalitoris kibade na kiwe ki jela. Te uto orang ba ula file daka PIL hapo kut. Persya ikitoki driver kali kamai kiba yaki haki ni kisini baladep. Te nakalenga jonga ngasu kwapan ong itu orang ba uba la file da ka PIL hapo kut persya ikitoki driver kali kamai ngai suka banong itu orang ba yaraderu udang day u kasi ndre balay u file da ka PIL persya ikitoki nongnya kali kamai kiba yaki kiba bat yaki kali turis kiba day na kiwe ki jela balay upun hir keput udat yaki pardo persnama jong. Haga jing syate. Ula day ban yakren baka sorkar mekhlayaken. Kenang baka sorkar mekhlaya. Kan penlong daka bilateral talk lane ka jingkren arliang mamla. Bat ka sorkar asam. Balay. Kuput penban. Yaki pardo persnam jongi. Kiba yaki bat kibabat ki kali turis kibadai na kiwe ki jala musli kibadai na jala asam pilai ihi hakini kisni balade kito ki patba asam kile ayu yaki kali mekhlaya ke jongi kibalai sapu asam kito ki patba no asam kilabat yaki kali mekhlaya jongi kibalai sa asam hakini kisni balade te kajingle jong kito ki nongnya kali kamai kibade na kane ka jala jong iru kalong kumban respon ne kumban jubab ya kato ka jingbat jong ki patba no asam ya ki kali mekhlaya jongi kibale sa asam kalong kumban jubab ken ngimtip mano babakla na dang sedang nre kabakong san kadeka bilateral talk lane ka jingkren hapdang ka sorkar mekhlaya bat ka sorkar asam. Namar lada umdan ka jingkren kamut kanombek ka jingashrut jong ka mekhlaya bat ka asam.
namar ki pajba nong Assam kim aili ya ki pajba nong Meghalaya te ban ong nakaliang jongi ki nong Meghalaya ban susngap te kamlong kabade ngihab ban respon takadaw ka jing le jong kito ki pajba nong Assam ban bat ki kali Meghalaya haba ki let sya kajala Assam hakini ki singi baladep kalong kabade ya kito ki nongnya taksi kamai jong kaneka jala jong iru bakin bat ya kito ki kali Assam di bawan saya kaneka jala Meghalaya jongi kajing bat jong kito ki nongnya kali kamai jong kaneka jala jong iru omdei baki bat bet nadu na Shillong nadu na stan na Shillong nre ki bat haki lat kiban let haki tourist spot ne haki jaka jukai ka jingbat ya ki kali tourist kibade na kiwe ki jala kito kiban let haki jaka jukai gen kalong kabade namar bansha bet ya ki kali tourist kibawan na kiwe ki jala nadu na ki jela jong ki dalapoy ha Shillong ru ki jai be ter ban le chadu sa jaka juga kai de kalong kumba penduk kamai no ya ki to ki nonya kali kamai ki badai na kaneka jela jong igen de ban sha be tang hapo stan hapo Shillong dei ban ailat ya ki kali toris ki badai na kiwe ki jala bakin le shadu sa jaka juga kai onda kilapoy Shillong te kidai ban syong daki kali kibadai na kaneka jala Meghalaya jongi gen daki lokal taksi lane daki torisu kibadai bet na Meghalaya jongi omdei kito ki kali toris kibawan na kiwe ki jala kin le direct haki jaka jungo kai namar ladaki le direct ha jaka jungo kai hoi nakaliang jong kito ki badan ki dukan lane ki homestay ki aka ha ki jaka jukai ho ki yo pisa sibun nre ki driver kamai pat bapli ki driver kamai ki bade na kaneka jela jungi te ki terkhong te kade ban don kata ka jingya sothu jingmut ken phimdai ban penhir keput pardo parsnam lajong phimdai ban leben ja ki pardo parsnam lajong tang namar balabiang yang desimet nre keput no penhir keput no ya ki toki nongnya kali kamai kalong ke babak lapi ban ong ban penhir keput ban leben ya ki driver kali kamai ki badai na kaneka jela jongi kedai ban don kajingnya sothu jingmut pardo parsnam para nong Meghalaya hoi ya ki toris ni pediang da kajing kelut musim ni pediang sobhai ki khnang ba kito ki nong som snong ki badai na kito ki jaka jungo kai perthai ken yo ya kamai kakaji nre devan perkhatlem ken ya ki nongnya kali kamai ru ki badai na kaneka jela Meghalaya jungi ki kali toris ki badai na kiwe ki jela ki devan sangi be tang haki city kim devan wan hadu hasnong athau hadu ki kendong kensrot musli hadu haki jaka jokai namar ka pentroin ka penduk kamai ya ki nongnya kali kamai ki badai na kaneka jela Meghalaya jungi ngide ban ya sothulang ngide ban ya kersan lang parado parasnam lajong ngimdei ban ya ailat ya ki barjela ya ki toris bakin lemon habakiwan sakaneka jala Meghalaya jungi dara ngilet mangi sya Assam lane syakiwe ki jela haki jela baki strikam nimyolat bangin le syadu sya jaka jungokai syadu sya toris sport ngimyolat ngihaban sangeno tang haki city takadao na kaliang kajongi kinong Meghalaya ru ngide bannya support pardo parsnam lajong para jaj benreu lajong ngimdei ban ya ailatan ya barjela takadao
ngide ban ya penbor ya ka sorkar bahkan penlong ka jinga keren bat ka sorkar Asam kenang bahkan don ka jinga skotu bat kenang bahkan nomdon ka jinga huri hura hapdeng ki nong chong sinong jong ka Asam bat jong ka Meghalaya takadau nakalian ka jonga nga haban keren kumne namar nga don kajing sokhi nakalian ka jonga habang ayui ya kato kajing keren jong uto urang ba persya ya ki driver kali kamai ki badai nakane ka jala ka jungi hakaba ula leben ula air udaka PIL hadu kut takadau kalong kumba u keput ya ki pardo persama jongken ladai ubru uba start uba biang ka perkat ka perdan uba don kajing syampang kajing sotu de umdai ken ban su ai da ka PIL kumto yaki driver kali kamai ki badai na kane ka jala jungi namar ladai ubru uba syampang de udai ban perkat lem ken yaki pardo parasnam lajong katno ki jenjar ki sosat ki kerdu nakadau ka jing bom yo kamai bha te ban perkhatlem kanya kiru ki im jakpo dakaba kinya kali te umdai ban perkhat tangya ka business lajong tangya ka kamai lajong ndai ban perkhatlem kanya ki weru khamtam para khasi pardo parasnam te parlok kublai sibun kublai sajarngu ba philape cekane ka video tangkine ki jingkren ki jonga nakalian ka jonga ngahaban kren namar I have the right to speak because according to Indian Constitution in Article 19 Clause 1 Clause A there is a right to freedom of speech and expression takadau nga haban kren kumne namar nakaliang jong ka riti sensar kari India ru ka aingi ka hok bangin kren yaki aka ki jingso ki jungi te nakaliang ka jonga ngam shifting nga haban kren kumne halor ka jingle ben jong utu urang ba yaki nongnya kali kamai ki badai nakane ka jela ka dungi ki balaya ki akini gisni baladap persya ya ka jing bat jong ki no Asam ya ki kali Meghalaya te takadau kito ki driver kali kamai nakane ka jela jong iru ki don ya ka hok ki don ka jing sokhi nakalian ka jong kiru bakin bat kalai ki kali Asam bakin yakhi kumto te nakalian ka jonga tangkini ki kentin hakane ka video kublai sibun kublai sajarngu ba philape jakane ka video ngan sai syambiang haki bepat ki video